To compete in the female space in Aupiki, we have to get fitter, faster, stronger and smarter. Kua panoni hākinakina a Paris Lokotui. Why not to do something extravagant? So I thought, why not give rugby a go? Nō te ata nei, I tūātea te kaitākaro hākinakina o Ngāi Tahu, hei kaitākaro mō te kapa Matatū, ka uru atu ki te whakataetae Super Rugby Aupiki tēnei tau. Nō naia nei, e whakaharatau ana ia hei pautaha, hei tīkape anō hoki. When you've got a dad that plays professional rugby, travelling around the world and getting to do something he loves, it's really cool and inspiring to see. So I guess I just kind of wanted to replicate that in whatever sport that was. He's gone to 2 Rugby World Cup cycles for Tonga. Been really proud to see him achieve his goal, and then to do it now for myself and my family here at Matatū in Christchurch has been pretty awesome. The title is going to Canterbury. I tērā tau, I toa a Lokotui I te whakataetae ANZ me te kapa tactics. Kua whakakanohi hoki ia I Aotearoa I roto I ngā hākinakina e toru, tai atu ki te poitūkohu, te makapai rōwai me te poitarawhiti. E ai ki te pauako matua o Matatū a Blair Baxter, ahakoa herereke te wā kōti ki te whira, kua waia haere a Lokotui ki ngā panonitanga. They say it's not contact, but it's absolutely contact. It's just a different form. And she's been embracing all of that. I've had some really good words from our forwards coach, like she's going to end up in the scrum, so she's starting to understand her body in different positions, and she's doing exceptionally. For the Super Rugby Aupiki title. I toa a Matatū I te whakataetae I te tau 2023, a I tēnei tau kua eke a Baxter ki te tūnga pauako matua, I muri I te tuāteatanga a Whitney Hansen ki te kapa rarau he pango. We were pretty close last year to make the final and punch well above our weight and deal with all the adversity, and to take over from Whitney's departure has enabled us just to pivot a little bit. We'll keep building on our culture, I think. That's part of the thing we do really well. 1000%, winning everything. I've got a lot to tick off in terms of winning, and one of those is winning Aupiki this year. Hei te 13 o hune, ka tīmata te rauna tuatahi o te whakataetae Super Rugby Aupiki. Ka tuki rai ki te rai te kapa Matatū me te kapa Chiefs manawa. Ko te whāinga a Lokotui mo tēnei kaupeka, ka tākaro ia ki te whira whakataetae. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.